هەواڵۆ ئیرۆ نەورۆزە گەلێ ڕۆژهڵاتە ناوین و نەورۆزە گەلێ کورد پیرۆز دکم لەسەر نەورۆزێ ئەزێ دوو هەڤۆکا ببێژم هەواڵۆ ئەلبێم ئەف سەر ساڵا کوردایە ڕۆژێک شیرینە نەورۆز جەژنا شێر و مەردایە لە گەلێ کورد هەر پیرۆز کاوا خۆرتێ کووردا بوو عەگیت و جانفەدا بوو ئەف ئاگرێ نەورۆزێ کاوا بخودادا بوو گاواوی ئاگردادا 21 ئادارێ بوو سەر ساڵا مە کووردا وەرن ئیرۆ نەورۆزە جەژن و شاهی سەرساڵ و دۆزە ji bo navê roja pîroz geleka canê xudan werin em tevlê bibin em li erdê nehêlin kena şehîdê Kurdan 21 adarê roja çalekiya mazlum doğan werin em vê rojê pîroz kin tev ji dil û can bira geş bibe agirê botan bira şa bibe dilê daykan mizgîna azadiyê bigihê ji serokê Kurdan gava kawa ji mal birêket dilê wî tijî hêrs û qîret serê dihaq kir 13 qet dihaq çû goristanê şahî û mizgîn ketibû cîhanê bi govend û dîlanê pîroz bû ev roja hanê ev roja mizgîna azadiya Kurdistanê Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bê ewa jî pîroz bê em dixwazin bi Newroza aşîdiyê azadiyê hevekeviyê qaîm li ser me rabê em bi ser kevin înşallah em belediyê xwe bigirin wê serkeftin ji bo serkeftinê gelê Kurd çi bike her tiştî em ê bike înşallah ev xwedê em ê dest xwe xin înşallah ji vir ji qada Nevrozê peyamek we ji gelê wêran şehrê re heye ez bi hemiyê re dikim silav dikim û ez ji bo wan dixwazim ser sandoqa destê ser wijdanê xwe din ez kanim viya bêje hadi spas dikim pîroz bê em dixwaz serketin ji me rabê em pêşkeş bin û em tev rabin em bibin yek û xwedê tişkê bide ji bo serkeftinê gerek gelê Kurd çi bike êka çi destê wan bê gerê bike ser namûs û şerefê dimîne ser xîretê dimîne banga we ji vir ji jinara ji gelê Kurd re çi ye em bî ji wan re kişa silavê germ dişînin û pir û pir silav em înşallah serketin ji me re em dixwazin serketina xwe dixwazin em namzetê ew bikin em derxin ez ji te re bêjim serkeftin înşallah ameyî bir herkes namûz bikû bişixulu em derkevin em serkeftinê dixwazin Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bêjin em dixwaza aşîtiya barişik xêrê wervî welatê me xwedê avekê vê arî kes xwedê serkeftina îsal silametî derbas ke bê qeza û bela bira serok azad bê ometa Mihemed giş ew jî tevê û tişkên bê çi em barişê dixwazin em bira zulm biqede Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bêjin awacî pîroz ba kulê a kumê hemê Kurd ez gişa pîroz dikim ser serdana her kesî pîroz dikim ez kul û hemû apo ez pîroz dikim ez serketinê dixwazim ez saxiya silametiyê dixwazim bimînin dixweşiyê de amanetî Xwedê bê ji bo azadiya gela ji bo azadiya gelê Kurd gerek gelê Kurd çi bike gerek her tiştî bikim em giştî xizmetê bikin em giştî hevdûra serketinê bikin wekî hûn jî zanin dibin tecrîdekiye salana Nevrozê pîrozkirin hûn tecrîdê çawa dinirxîn em dikin em çiş destê me tê em ji gelê Kurd re dikin em ser saxiyê dixwazin em hemû gelê Kurd em saxiya silametiyê dixwazin bimînin xweşiyê de Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bibêjin ew jî pîroz be înşallah serketin be înşallah azadî be ji bo serkeftinê ji bo azadiyê gerek gelê Kurd çi bike gerek em bişixulin gerek em derxwe bidin peyamek we ji vira ji qada Nevrozê ji jinên cîhanê re ji jinên Kurd re çi ye biz dayîkê şehîda re em hemiya gişa silav dikin û serketin înşallah serketin her bijî Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bibêjin te jî pîroz be em serkeftinê dixwazin aşîtiyê dixwazin û ew weleyn ji bo azadiyê gerek gelê Kurd çi bike hema çiş destê wan bê gerek bikin ji bo azadiyê ji bo serkeftinê ji bo hefsiya ji bo her tiştî wekî hûn jî zanin tecrîdek li ser girtîgeha heyî li ser kirmanca heyî hûn ev tecrîd gerek çawa pêşkênan gerek va tercîta ser rabik em barişê dixwazin em wek heftiyê dixwazin em barişê dixwazin Nevroza ve pîroz bê hin dixwazin çi bibêjin
از دخوازم ام سربستی دخوازن ایدی بندستی بس ام دخوازن ام ایدی ریا خو میزکن دخوازم يعني أميدي برجع عبابن أما زلمش نبن قال لي كرت ما زلمش دبه برا زماني ما إمكار نبه زماني ما زماني دايكي هم زماني أخو إنكار ناك جوری قادا نوروز وک جنک کرد دخوازی چی ببیجی جگل کرد را جگل ویران شهر را از گل ویران شهر دویم برا ویر ریا خود دوام کفار یا نز ریا شاش کرنه برا ریا خود شاش نکه از سپاس کم نوروز هر کسی پیروز کن اوه پیروز به اون دخوازن چی ببیجی ام دخوازم چی به دخوازم سرکتم به لا نه بندستی به برام سردستی به جبوی سرکفتن گرک گل کرد چی بکه ام چه بکنی ام آوی شاد کنی انشالله ام سر کفن نوروز و پیروز به هندو خواهدن چی ببینی؟ خدا یاردمی هر کسی که یاردمی مکشی خدا ممرازی مکین انشالله تشتک تنه حیا اپو در نکفه حیا سروکه ما در نکفه تشتک چه نبه هندو خواهدن چی ببینی؟ ام بچقاز پیروز ام بخیر و خوشی به و خدا الحبسیا به رحمه و به عقلیش عرده فبری نقیزابه و خدا تعالی کشا به رحمه بس برا قرط و قیز نکشتر بس در کچای بازیه امانتی خدا بکش حق قربان جوری قادا نوروز تی دخوازی جگل کرد را چی ببینی؟ از ابرا آرامت شدنه به افخیجه ولاتی خو خیجه کنده خبه و پلیس مشبه عسکری مشبه باشخانه مشبه هم تشکیل نخوازم حیام همه به هم نوروز و پیروز به هندو خواهدن چی ببینی؟ واوجی همی سوان نوروز هم دخوازه جشن نوروز همو کرد کشی پیروز به و هم دبیجی که انشالله همی آزاد ببه همی ولاتی خو حق بگه همی ولاتی خو بپاریزه سرکتنش من را انشالله دم پاردی دم آمی انشالله سرکتن من رایی و سرکفتن جبوی گل کرد چاوا ببه گرک گل کرد جبوی سرکفتن چی بکه؟ گرک گل کرد بو سرکتن ببه یک تک مره نبه خاینتی پر تدایی انشالله وی جاره ویگشی ببین یک همی سرکتن بکن جوری قادا نوروز پیامک و گل کرد را گل ویران شهر را هیه از همو گل کرد بیم یا مرنک آزاد یا جیانک آزاد هندو خواهدن چی ببینی؟ امی بیچه نوروز لگل کرد لگل بندست پیروز به و سرکتن به و هلمزاتن اکتی انشالله امی بسر کفن دم پارتیه و سپاس دکم بوی سرکفتن گل کرد گرک گل کرد چی بکه؟ گل کرد گره بر خوب بده گره وی خوب بده خو و امی بسر کفن سرکتن آمایی وکیونجی زنن نوروز دبن تجرید اکی داته پیروز کرن هن تجرید چاوا دنه؟ نوروز گل کرد به حکم خود ایراده خود تینه گندمی و هم ببیه بسرکتن همه ایراده خود هر تشتی بسرکتن نوروز و پیروز به هندو خواهدن چه بید؟ جشن همه همه پیروز به بانگاک و پیامک و جوراج قادا نوروز گل کرد را جوان کرد را چیه؟ جوان کرد برا در ریا سرو کاپو دهرن برا بیگ بن او تشکی زیده نابش برا بیگ بن همه هفته خودی در کبن وکیونجی زنن نوروز دبن تجرید اکی داته پیروز کرن هن تجرید چاوا دنرخینن تجرید سر گل کرد لسر گرتگه ها همه وی تجریده بشکینه وکی در ریتونه یا همه بشکینه یا همه بشکینه تر ریتونه و تجرید چاوا بشکیناندن همه بیگ بن همه آوات آلان دی زاته تتوی آلان دی چقا قربالغه گوری وی تجریده اولانا گره نتجابه اما تجایی همه بشکینه وکی در ریتونه یا همه بشکینه یا همه بشکینه به سروک جیان نابه وکی در ریتونه هندو خواهدن چه ببیجن؟ آتشی پیروز به جبوی وی گلا ام بارشه دخوازن ام وکویه دخوازن ام سرکفتنه دخوازن پیشیامه سیویه که مهی البجارتن هیه انشالله ام آدایی خود درخنه دم پارتیه ام ویاش بوی ملت خود دخوازن جبوی آزادی گلان جبوی سرکفتنه گل کرد گرک گل کرد چی بکه؟ گل کرد ببی یک وقتا نبی یک و هر یک و یک گر اتفاق آوان هبه یکیتی آوان هبه وقت آوات ویابه که تشکیدنه لازمه یعنی ایرو انسانک نان لازمه آف لازمه ویب هوا کی ببینه وقت دین اما یکیتی و اتفاق وقت هبه تو تیو برچی جنامینه ادوی قناعتا دامه
وکی اونجی زانن نوروز دبن تجرید کی دا تی پیروز کرن هن تجرید چوا دنرخینن ام تریجی تجریدی از قنامیش دکن boy tecrid eşkandına gerek gele Kürtçü bike. Gele Kürt gibi hav rabe. O garab havale mer rabe, seroke mer rabe. Jbo ya ancak am tecrid ebşkenin. Peyamek ve jivra gele Kürt raçiye. Özellikle xwazim li ser hilbijartinê ez gelê Kurd rabêjim û va ev şaredarê berê zaten bajar qelandî gidizî kirî gib rapora gil ber çavayî gibelûyî em bajarê me gi xerabî zaten gi çamûr tê vira me re em dixwazin gelê me adayê xwe tercih bikin û em bajarê xwe em ji va heramiyana ji va dizana em xelas bikin. Nevroza ve pîroz bê hûn dixwazin çi bê? Nevroza ve jî pîroz bin serçavar hatine. Nevroz bi rastî bi coşek mezin bersiv dide. û îsal sî û yekî adarê em ê bi ser kevin. û em ê ev welatê me di bindestiyê îşellah derxin. Em gelekî kêfxweşin spas dikim û serçavar hatine. Ji vir ji qada Nevrozê peyamek ve ji gelê wêran şehrê ra ji gelê Kurd ra çi ye? Walla peyama me her kes em dixwazin herin ser sandiqa û oya xwe bi kar bînin û dema me ye bi rastî da em bi hesretek pir mezin em bende vê rûyê ne serkeftin ji were. Nevroza ve pîroz bê hûn dixwazin çi bibêjin? Derxwedar bi Xwedîşter razî be wela dixwazim hep serkeftin û bütün va bajarê me giştek bi serkevin û em pir hêvîdarin înşellah em înşellah bi serkevin û em ê sandiqa kişa jî bitaqînin înşellah. Ji bo serkeftinê gerek gelê Kürt çi bike? Wela gerek Kurd gerek namûz bike gerek oya xwe sahî derkeve û gerek oya xwe bi pera nefroş. Ji vir ji qada Nevrozê hûn dixwazin ji gelê wêran şehrê ra ji gelê Kurdistanê ra çi bibêjin? Wela gelê Kurdistanê ra em ji kişa hêvîdarin em yek bi yekî sahîb derkeve. Nevroza ve pîroz bê hûn dixwazin çi bibêjin? Newroz pîroz be gelê Kurd gişî pîroz be. Hûn ji vir ji qada Nevrozê ji gelê Kurd ra peyamek ve heye hûn dixwazin çi bibêjin? Em dixwazin ki Kurd giş bibin yek Kurdê bênamûs nemînin. Em vêya dixwazin. Ve evê yekîtiya gelê Kurd çawa bibe gerek gelê Kurd çi bike ji bo vîya? Kurd wexta giş bibe yek tişkî kêm namîne. Hema Kurd nabin yek. Kurdê ê xayîn hene ê pera difiroşe hene ji wan nebe Kurd bibin yek tişkî kêm namîne. Ji qada Nevrozê peyamek ve ji gelê Kurd ra ji gelê wêran şehrê ra heye? İnsanê meqarnacî bi zata meqarnacî ye wana dinyayê nabî însan û Xwedê gere merî oyê xwe ne bide xwe bid milletê xwe. Yani ez oya xwe yani ez bid kûçka jî nadim îsanê Tirk. Ê me werde Dem Partiyê. La? Ji vir ji qada Nevrozê peyamek ve ji bo hilbijartinê ji bo Nevrozê çi ye? Wala em dixwaze em û gelê xwe te hevde em bigê hev em dixwaze yani em te hevde qultamî ji bike em wa dixwaze yani. Peki bibe evê yekîtiya gelê Kurd çawa bibe gerek gelê Kurd ji bo vîya çi bike? Wala gere ji bo vîya maqay zanê nehewcê em bibêje. Ne were îsanê pozî bişewite zanî û zaten êça pozî wî neşewite bi Xwedê anwa îsanê ê verda yani aça vera gere giş oyê xwe bidixwe. لا أشاء أويه قلنا لهم خوك ولا هنا ناي فيد ريجي ولا هين لا قرأت شام أويه قلنا لهم خوك هم زماني كرديش دينا مجناك ورينا وري. Merhaba Nevroza ve Pîroz bê hûn dixwazin çi bêjin? Em dixwazin Nevrozê xweş derbas be û Nevroz em serkevin înşallah. Em ya dibêjin em sandiqê Xwedî derkevin. Her kes cem xwe lê sahîb derkevin. Em ya dixwazin. Em dixwazin em bimeşin li ser neyara
ام هلين حيفا صالا ام دسلام بفرجا خيري سرهلدان جبوه برخدان جبوه كردستاني جمرة برخداني جمرة بجي برخدان بجي سرهلدان كوفاني برخدان كوفاني سرهلدان زندانا برخدان زندانا هر بجي اشترت بيجم از خوازم مگو اشترت بیم از گلم گلا بیارا شنت سر زنارا امنا خوازنا بینین هما دنگین یارا كابتن جماك شاري امجي دخوازو قالي جيهاني امجي دخوازي ام بزماني خو بعرف عادتي خو ملتي خو موك ملتي دنياي امجي دخوازم موك بامبه بس ناوى كشا بيروز به وقالك روجي واني ببينه هر بزي جوا كشا خوازي حمو ملت باش ببن رم ببن مثلا هركز دستي هبدو بقرن هركز هبدو ياردمجي ببن ام سربستية دخوازن جبوي سربستية جبوي سركفتنا قالي كرد شو بكي قرب هفرا باوري ببن قرب هفرا راس ببن قرب دستي غبدن دستي هبدو ونويا ببرام سركفن هر بجي جوير هر بجي جويران شعر ام وقت كفيه دخوازي ام سركتني دخوازي جبوي وكفيه قالي كرد شو بكي ام قرب خباتي بك خبات سركتن هر بجي ام وكفيه دخوازن ام سركتني دخوازن نوروزا وكشا بيروز نوروزا و پیروز به هندو خوازن چی ببی؟ ام دوی نوروز پیروز به سرکتن آمیه بای سرکتن گرک گلی کرد چی بکی؟ گره اوی قبت دن پارتیه oylar dem partiye. Nevroza ve Piroz Bey'in duhazın çi bibêje? Em tiştê bêje pirin, em sêriya bêje naqede, yani çîme tamam e. Çîme tamam e. Çîme heye. Em li vira birane, ama em der Ankara em dibe terörist. Em Kur'anê radike dibe em Müslümanin. Em çi bêjin? Hiç çi maye. Çîme tamam e. Hele dora me mezek hele çer girtiye, hele dora me mezek. Em teröristin. Ama yetini serê me teröristim, ne teröristin. Teröristam ew xone. Nevroza Pirozikê veya çava dinirxînin tecrîdê. Nevroza Kurda berêberê ji heps û zindanê re pîroz be, ne ji me re pîroz be. Çimkî em li kêv û seyranê ne. Êdî zindanê ji wan re pîroz be. Ay em alîkariya wan bike ji me re pîroz be, em alîkariye neke ji me re ne pîroz be. Merhaba, Nevroza ve Piroz Bey'in duhazın çi bibêjin? Em Nevroza me xweşî derbas bê, rin derbas bê, em ya dixwaze. Başka çi bê çi bê? Ji vir ji qada Nevrozê peyamek ve ji gelê Kurd ra ji gelê wêran şêrê ra çi ye? Her çim xêr. Çim xêr Xwedê ya bike. Ve çi bixêre, gerek çi bibe? Me Nevroza me bixêr, partiya me bixêr, zimanê me bixêr, em biya zanim, başka tişkê em bitune. Vallahi me çi bibêjin, em ji vê partiyê re dişuxulin. Em dixwazin em serkevin. Derdê me veye zokaqê me çê nekirî berê partiyê berê. Em perîşanin. Ev partiya bi ser keve em înşallah em ê gişî çêkin. Ji vir ji qada Nevrozê peyama ve ji gelê Kurd ra ji gelê wêran şêrê ra çi ye? Gelê wêran şerê re em pir memnûnin. Heke vê partiyê bi ser xînin em pir memnûnin. Dadê Xwedê rehetiyê bide. Apa ji bo yekîtiya Kurd gerek gelê Kurd çi bike? Wala gelê Kurd bi ser keve em ê xwîna xwe jî bircînin. Bira bi ser keve. Em ê xwîna xwe car de bircînin. Xêr û xweşî be. Ez yazim. Kîjan xêr bi Xwedê bike. Ve kîjan xêr e? İnşallah me bixêr e. Gelê Kurd gejna wan pîroz dikim û Nevroz înşallah bi xêr selametî derbas bibe. 21 Adarê bira ji giştiga re pîroz be. Em rayê xwe bidin heve wê em ê ronayî bidin. Rayê nedin em ronayî nadin. Em rayê xwe nedin bi têvre çi? Ronayî tu neyê. Rayê tu ronayî nabîne. Tu rayê xwe bidin tu ronayî bibîne. Merhaba, Nevroza ve Piroz Bey'in duhazın çi bibêjin? ولد نظام هاتن من نوروزي مقامي دفيلي خبرات دلي ملات خوش ببي نوروزا مگه حوالاي بخوادش بو رو قواني هم دغوازن هم دي ماشالي بدا سيوان به Vir ji qada Nevrozê hin duxazin ji gelê Kurd ra çi bibêjin? قال لي كردا كشا سلاف دكم
گلی سلاوی مجوان رایی نوروز و پیروز به هند خوازن چی بفیجن؟ ادخازم برا نوروز جبونا گل کرد و گل بندست همویا ای جهانه برا بو وسیله آزادی وسیله وکوی وسیله آشتی وکی دنه از دخازم او هوال میل حبس و زندانان ونزانن لبند لسر همبری تجریتی دبرچی بونه دانه از اوی وانجی سلاف دکم تکوشینه وانجی سلاف دکم از دخازم برا اوی وان وره جی و برا ای حبس و زندانا و برا ای گلی ریبری گلی کرد هر بجی نوروز و پیروز به جفراج قادا نوروز بانگا و جگل کرد را جگل وران شهر را چیه؟ گل وران شهر ایتاج آواز سرکفتنه یه دیجی بوی سرکفتنه گرک گل کرد چی بکه؟ گرک مرز جیاری بکه گرک مرز جیاری بکه ببه اوی یکیتیا گل کرد چاوا ببه گرک گل کرد چاوا یک ببه گل کرد گرک مرا پیه خوب هفته گرک مرا پیه خوب بده مرا یک به نوروز و پیروز به هند خوازن چی ببه؟ نوروز و پیروز به گل کی پیروز به نوروز گل وران شهر پیروز به نوروز گل کرد لبطل دنیای پیروز به پیامک و جفراج خادا نوروز جگل کرد را جگل وران شهر را چیه؟ پیام همه گل مره برال خو خودی در کفن برال ایرادا خو خودی در کفن برا دسته خوب هفتن روز سرکفتنی و جارجی نوروز آگشا پیروز دکم سرکفتنی دخواست اوه شعبه هنگا بده کور کرن گوه هنگا بده کر کرن زماره هنگا بده لال کرن و دستو لنگه هنگا بده جی کرن براستی ای سال نوروز ویران شهرجی لگوری سالا چوین تشتکی هری زیده هری تایبت بکارته اف جوشا که ایرو لبرا هانیکا مدید از گله کیف خوش دبم انشاءالله اوی نوروز هانیکا گله بندست گله کرد گله روشالاتا ناوین اوش همو انسانتی را ببه وکوی ببه آزادی ببه جیان ببه تکوشین و ببه حق و حقوق و عدالت نابرا انسان دا وکی که هنجی دزانین اوانه که ایرو لسر ما به ظلم و زوردستی بکار دینین او دوین ام دینجینه لبله او دینجیا که او ساون مجدکن ام نوی دینه وان ناخوزن چونکه انسانه که به دینجی ما گره دزیه نکه گره تجاوزی حق و حقوق انسانا نکه گره حقوق انسانا بن پی نکه گره مافی انسانا بن پی نکه گره قتل و قتولا نکه گره ظلم و زوردستیا نکه گره المافی انسانیتی خودی در که و انسان کبه ام مسلمانم لی ام مسلمانیتی وان بی دزیتی بی چخا بی منفعات بی راند بی قلتخ وکی که هجی دزانین تمامی هل بجارتن دا دوی ولات مدا بقوت خوب هزی خوی قلیرو کی هنکی صندوق ما ام بیجن کی دزن دزیتیش خورا مباح بینن رشوت خورا مباح بینن یعنی ناوی رشوتی چکرنه دوی باخش اف مسلمانیتی که ایرو اق پارتی مهپه لوی ولاتی هانیکات دا آجوتن او مسلمانیتی وان بی کرم قبول ناکن اسلامیتی نوه انسانیتی نوه ام بانگالوان دکن ام دبیجن کی ورن بی گلی هانیکا بگلتی ناز بکن قبول بکن حرمز بکن حتی هم ناز نکن هنکار لدنیای به مایندرکی خوش هن دنیای جیان بکن جیانا وجه اوی مرا بکه بخطره یعنی هن چقام ابتنا بکن تالان بکن هن یجی بمرا هرن لیش بوی که ام خون نیر جاندن جبوی که اف تالان و تالان کرن نیب کارانین ام دوی ورن گلی کرد بکلی گلتی ناز بکن جیانا ما فی ما حق و حقوق ما که خدا دایا ما ناز بکن وقتی که ناز نکن ام دوی وجه انسانیتی
و نصیب خود نگرتیه و اسلامتی نصیب خود نگرتیه بشی گله کرد و نوروز همو گله کرد و گله بندستو روشالات ناوین و همو انسانیتی پیروز به سرکفتن آمه به اذن و قوت خدا دویران شهر ده امه به قوت کی هری مزن به هز کی هری مزن امه سر کون بشی گله ویران شهر هر بشی جوارا نوروز و پیروز به هند خوازن چی ببیجن ولا ام خوازن ام خرا دعوه حقي خودكن ام سركتني دخوازن ام يدي بن دستي امرن ام ناف جلبو شامر دامان اخبارتي ظلمي المدك ام دخوازن ام جيب من حقي خو بگرن هر بجي ج كردستان را ج شهيد را سلام ورز جبوی سرکفتن گرک گله کرد چی بکه؟ گله کرد تماقی خود خوازن ام جن بن دستینه ام artık ام نخوازن ام واببن ام دخوازن ام جیهان ببن ام جیهان خود خوازن ام خوازن حبسیه ما درکوه ام دخوازن به ظلم و زوری درکوین گنج کی منه وری هر درکه ورد شغل کاری ترکادا artık ام نخوازن ام دخوازن وک خوب ببن پیروز به بتونه کرد جهانه و طایبت کرد ایرانه کرد پیرک ایرانه و نوروز آگشا پیروز به و سرکتن جکردار و نوروز آوران شهر پیروز به گله کرد جبوی که ببین یکی تیا گله کرد گره کرد چی بکه؟ والله گله کرد گره یک به اگر نبی یک ور تک اول کنو işte. Nevruz ve Piroz ve Hindu Khazın çi ve? Ya Piroz ama hamya Piroz. Kürde namusli ra Piroz ve be namus hariç. Kürde be namus ne temene. Şuna Kürde namusli ra veya raya man Piroz mı hamya ra Piroz be. Her bir şey herkes ra her bir şey. Khada Nevruz ve Hindu Khazın ji gele veran şehri ra ji gele Kürt ra çi bebejin? Yani çi bebejin ama böyle namus beko ama hatta şey dörtlük bu. و تو احتاجها تشكين التنج ابي بيشي عمد هالبجارتنك جي هي هند خوازن سر هالبجارتنك لا هالبجارتنك براس سروك ابور ان شاء الله سوان جاوي روك اواني تشيك ابي تشيك gel serheldan bike Abdur Rabi yek be gelli kurda em giş yekin em gibri evin va walatan ne walate bavi kesiyi va walata me gişayi va walata me gişa tefkaz elkiriyi va walata me gişayi em barışe duazım Nevroza 2024 لگلک روزالات ناوین پیروز و مبارک دکم و از دبیجم هم عیدیت هم نوروز هم جی هل بجارتنه براگل کردهای آن جهر تشتی هبه لی بس حیان وار راکتین جی برا شیار ببن آوجی پیروز به امیش چه ببیجن نوروز بعداوی هم تخواز ببیجن وعداوی نوروز خلاصیه نوروز جشنه نوروز خلاصیه روزالات ناوین بری حرتشی و آگلانه امکانم فی هاوی نوروز پیروز بکن نوروز پر بخوش انا اشتا تدبینه جشن خوش ام نوروز حمو گل جهان پیروز کن جشن واجی پیروز به نوروز حمو گل کرجی پیروز به تو وران شهر دبینه جوشک چوا خوش بکار دینه ام نوروز خوب جوش خوش به پیروزایی و ام پیروز دکن نوروز و پیروز به هند خوازن چه نوروز گلی کرد و همو گلای و پیروز به و سرکفتن گلی کردارن نوروز و پیروز به هند خوازن چه ببیجن نوروز واجی پیروز به نوروز همی گلی کرجی پیروز به نوا نوروز به سبب آشتیه و آزادیه و انشالله دم می دم وران شهریه سپاس دکم گلک سپاس نوروز و پیروز به هند خوازن چه ببیجن آوجی پیروز به نوروز حمو گلایه نوروز گلی آرینه نوروز گلی بندسته نوروز لحمو گلا پیروز به نوروز می بسر کفن دوی واره مزگینیا جمر راحتیه اوجی پیروز گلی کرد گشی به تجرید ده حقوق ناونتوی ده جی تشتکی گناه قبول کرن ام جی ناخوازن ده زندان ده تجرید هبه اج یکی زندان درکتی ویا باشتر زانم تجرید سوچ مروواهیه ام دبیجن که
برا تجرید نبه برا گل با آوکی آزاد برا گل با آوکی دلشاد نوروز آخواه پیروز بکه مروفه که کجه حز دکن مروفه که دخوازن ناوان ده به برا بوان را پیروز بکه امی ویدارن که نوروز پیش ما به وی رنگی واری پیروز کرن از کارم ویا بشم نوروز آوه پیروز به این دخوازن چی دلی بورا دل ما كل ما ام سركاتين نخوازي ام نوروز واجي بيروز بي ام دعوه حقي خودك ام سركاتين نخوازي كرمانج كش بياك بي وهربجي جبوي سركفتين جرك جالي كرتشي بكي اتشابكم از خدمتي بكم ام رايا خو كلاميش بكن ام سر هفدو بساكنن ازياد خوازم بانغا واجي فرج قادا نوروز جي جالي كرد جنين كرد چيه ابرا ام بي ام جبي سقنتي دركبه ام جبت ناستي دركبن ام يك دخوازن ام بيرلك دخوازن ام يك دخوازن از دبي برا كرد جيل هابو دواري داس بهابدي كردي بيشي رنجي جي برا اي بيشي واري اي علي رد برا قزا مشكن لا برا كاسك نامري از دبي برا قيزي كركي راضي ببن جل بيرا كي راضي ببن جوادي رحم ساعه تسركتي بيان بانغا واجي فراجي قادا نوروز جي جالي كرد راجي جنين كرد چيه از بانا كردا گیادکم لوی حالی دنه گیارد به ورنم عوات خوی بری دینن دست به هفتن کردستان خرمیشکن حقی گیاهی چرا ایمتنه ام حقی خواهد غازن ام زمانی خواهد غازن ام حرتشتی خواهد غازن عوات خوی بری غازن باشور باکور روجلات روجاوا نوروزاگشا پیروز بخير وخوشي بي ان شاء الله سركتن بجمره وان شاء الله باش بقى ان شاء الله سركتن عمي وروجك بركوش ان شاء الله يعني عم سركفن فرج قادا نوروز پیامک و جنارا گله ویران شهر را چیه اره ولی سال پر تشکی خوش ملک راوی سر نگا و تشکی خوش بکلامیش دکی ان شاء الله عم سركفن نوروز و پیروز به هندو خواهدن چی بگید؟ سپاس به ولم تشکینا بجنم دوی دم همه ای سال جفر جی قادا نوروز وک جنک کرد هندو خواهدن جی کردارا جی گل ویران شهر را چی بگید؟ ولم هم گشت خواهدن بدن دم پارتی ساكتنا خوازاي ودلو بنجم رامزن دي ساكتنا خوازاي دركن روجا روشناتي يرمو شوقا خواداي دركن روجا روشناتي يرمو شوقا خواداي دنگي سردما كانو كشتيزا سرو سرماي دنگي سردما كانو كشتيزا سرو سرماي آدري گرم الصورة من نوروزي تينا خواداي آدري گرم الصورة من نوروزي تينا خواداي نوروزي تينا خواداي دیسام بلا با حوزه هرداب زوت نورو